Rekaman pertempuran hebat di wilayah Bahmut ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 19 Mei 2023. Dalam rekaman tersebut menampilkan pertempuran dari sudut pandang tentara bayaran asing. Dikelilingi oleh rentetan ledakan, kondisi kota Bahmut tampak porak-poranda. Aksi baku tembak tak terhindarkan. Para militan terus berteriak dalam bahasa Inggris dan bergegas melewati kota yang terbakar. Tembakan hebat bergemuruh di dekatnya. Diketahui bahwa pejuang Wagner telah menghancurkan rumah demi rumah di perempat terakhir kota yang dipegang oleh angkatan bersenjata Ukraina. Beredarnya video ini menuai beragam respon dari warganet. Уничтожены два склада артиллерийских боеприпасов 68-й егерской и 72-й механизированной бригады вооруженных сил Украины. Нанесено поражение 86 подразделений. В районах населенных пунктов Владимировка, Кременная Луганской Народной Республики, Табаевка Харьковской области, Никольская Донецкой Народной Республики и Жеребянка Запорожской области.